znali smo da će biti teško, to naravno Varvan je vrhunska ekipa. Stvarno je uvijek gušt igrat, imaju vrhunsku podršku. Šta je presudila? Pa presudila, igrali smo dobro obranu, igrali smo korektno i napad, strpljivo smo igrali. Naš golman je dosta dobro obranio, moj kolega favorišao zadnjih 20 minuta i očito je da naš tim, mislim da je zaslužena pobjeda što na odluku. Igrate po dobrovo Liga šampionata Kuba Francuskата liga. Da, imamo problem ovih zadnjih utakmica u domaćem prvenstvu. Izgubili smo par utakmica nekih koji baš nismo smjeli. Liga je teška, zahtjevna, puno se putnije. U Ligi prvaka igramo malo bolje nego domaće prvenstvo, ali ništa ne se odličemo u domaćem prvenstvu, moramo se malo više koncentrirati na francusku ligu i pokušati dobro završiti. Očekujete li ovakav rezultat prema Dojena Kuba? Očekivali ste li ovakav rezultat? Pa dobro, ne baš ovako visok rezultat, ali naravno mi smo tu baš da izgubimo, došli smo se sigurno bolji za pobjedu, ali da ćemo promijeniti 5-6 razlike, ajmo reći malo laganije nismo.